stići lokalni pljuskovi povremeno praćeni i grmljavinom. Temperatura u Srbiji danas za 2 do 3 stepena niža u odnosu na prethodni dan u intervalu od 30 do 36. Nataša. Hvala ti, Ana. Posljednje 4 mjeseca pokušavali smo da vas upoznamo sa problemima ljudi oštećenog sluha. I iako imaju ozbiljan problem, ovi ljudi vode normalan život i sve im je lakše kada je pored njih neko ko ih razume. Poznavanje njihovog znakovnog jezika može biti koristi i njima, nama, tako da evo imate sada priliku da gledate jedan javni čas znakovnog jezika. Ovo je super način da se svi ljudi dobro upoznaju sa ovim jezikom. Neke od najpoznatijih naših i stranih pesama do skoro su bile nedostupne osobama sa oštećenim sluhom. Na javnom času pod sloganom Slušaj moje ruke, Udruženje tumača na ovaj način pokušalo je da približi radost muzike onima koji ne čuju. Iako u početku znakovni jezik izgleda težak, kada se savlada može biti lep način da se nekome pomogne. Reči ponaosob možda ne, ali generalno govor mislim da da. Nije jednostavno. Meni bar oko deluje na pogled. Ali oni obično ili čitaju sa usana ili nekako pokušavamo da se sporazumemo, ali većina gluvih ljudi zna znakovni jezik, to im je maternji jezik. Ja sam inače na Filološkom fakultetu, pa izgleda kao jedan potpuno novi jezik i treba vremena naučiti, ali mislim da je veoma korisno se zna. Naši sugrađani su ovog proleća već imali prilike da se u Knez Mihajlovoj ulici bliže upoznaju sa ovim vidom komunikacije. Znakovni jezik je univerzalan, koristi se širom sveta, pa ćete njegovim upoznavanjem steći nove prijatelje. Naravno i prvi komšija ili čovjek sa oštećenjem sluha će ih bolje razumeti i komunicirat će s njim sasvim prirodno. Poruka ove manifestacije: naučite gestovni jezik da vas ceo svet razume. Predrasude koje postoje prema ovoj grupi ljudi srušene su pobedom plesnog para u emisiji Ja imam talenat. Sličnu poruku sa platoa ispred zgrade opštine Zvezdara poslali su mladi koji su uz osmeh slali i pesme na dar. Tekstovi sa njihovih dlanova šalju poruku da razlike ne postoje.